Ma stadium revenues abonakala ngeGoli Weselli. Siyakalama simanzi Wanderers start sifika kalama. Kusoma business batutane lapha kutabona kaSimanzi Wanderers beyikhona. Ngani sitawina. Nasiwina ke kuba mahala eWeselli. Ligaba esimahala eWeselli. Asengilichaze lamuhla. Lasuka ekubeni Wanderers nayishaya abantu. Bese kuba mahala ke eWeselli. Nimaswidi bekajekelwa konke lokukhona. Yasheriswa kumahala nje kwaMamanzi Wanderers. Siyabiyela ke sitatela kube mahala eWeselli. Nginelaka mntolo lobe kakhulu. Etikhathi letengcile akuhambeli kahle. Sengibonile ukuthi yayiselela. Sengikhumbula naye ngwenyama ngoba le ngwenyama ngalanga masikhishwa beja lelobofu. So nje sithi siyodlala. Kanasalo sokwendekala. Yalobe kule nto lenkulu leyebandla. One siyasicaphela. Yebo. Sesiyade ukuthi kule mathenda labantu abafuna emathenda. Nyalo uqala ukudlala wathola imisebenzi. Leyo abahole labathenda. Bathi besesifikile. Siyamnetha usikhethe emabala, sihamba siyaqalata, asikhulumise umuntu. Suka nje namhlanje asisahambi singukudla sidla, asisahambi singene emthini yebantu, sesiyabona ukuthi singena kalabana la. Maphumelana nje awahambisana lapha. Mnakethu Weselli tawuphuma libhekelile sasifaka umsadaka. Nawusala la. Nawushala sesibhedlela ngehle ngihayike ngeshiselweni mnakethu. Angifuni ikilo amajoba mengibuka. Kulembuku lomkhulu welive kumasipala bosheriff kusiko kumastandi ngoba wabukeleshiselo ngebhola. Bese sekuba neRangers. Lengithuma yona ngabe maybe ibhizi. Ngolofa, angolofa vele. Bese sekuba isizwe FC. Mfana angiyathi ke 2024 benenhlanhla saphuma finals sishaywa iGreen Mamba wanot alina umadima sazwele stages isithatha manje imfundo yasebela leyo mistake leyo laba sebathola leyo penalty bathola igoli lokuhle ke ngabo ukuthi ngitsena ngiphuma ngalo 2024 licembu layo iGreen Mamba loyiphakamisa nangabantu omunye nomena ukuthi afike untomacele kwayo ngonyama ngithathe sithole ngimicele kwayo was the best pro ngonyama cup. Yes. Even leyo leyo imali mnazi izinto laba afisela abafowethu ukuthi noma lihleze iphakamisele kasomhlobo kunabo bonke abantu kunalendzawo lefike ibe mnanzi kakhulu afike umkhona lacele ngonyama uyibuke buso nayo awuleso spice ngonyama ngesikhohlwa lo umacele kwayo ngokhohlwa ngehlelwa nje leli into evanje kushisa umdimba ngabona semali ngicela ati khanza ngakafaki ngisho lebe kufakile ngoba lelo nyawo indlela nomjanje nayo umzimba wethenela leyo feeling leyo ayimphesha leli potolosi ngithi nje ngiyabafisela abafowethu bopro ukuthi balithole manje ke ngibafisela eminyakeni ka 2027 lo nyaka konke kwa ngiyabiyela. Okay. Asinemukele ku Times of Eswatini Sport Show the first edition ngonyama cup ku Sport Show. Sizokhuluma nge-edition yes8 ngonyama cup itintile azidlali kuyadlalwa lana namhla ke sivakashele bo program ama teams lamathathu celeni kwami kunaSandile Dofo Dlamini we Manzini Wanderers bese ngalana kuna lemkhukudla lomkhulu nguSibusiso ngumnotho wakaDlamini bese ngale kunamaswayiswayi kuna knowledge umbhambo wakaNgwenya namhla ke lana sitokhuluma kahle sitwenda ibuild up kule edition leqala kusasa ngicela ngilivusele bo pro asivusela vusela nabo pro ukukuhle siyavusela nayo siyavusela abakhona la bo pro nanonke sanibona lesebe Sivusele ngolo bazabala Times of Eswatini nabo problem bakhona sivusele nalaba bathundele iReal Beautiful Base of South Africa yes asitawuqala ke sihambise lo mlayeto ukuthi ingabe le ngonyama cup nje lokuyiqala ningathini kubalandzeli nasesiveni ukuze baphathe kahle emidlalweni nasemgwaqweni basakhona emaGreens.
Ngosi. For Manzini Wanderers, on behalf of Manzini Wanderers Football Club, bafana bemkhuleko, bafana bemthandazo. Libovu idolobha la kuphi la kaManzini la usithi la kaMahara lokuhlala kaMahara la kaManzini. Yes, sekhutalwandle kulomsenlona lomkhulu kangaka. Se understand ke siManzini Wanderers le vision ngwenyama emhlaba kusho ukuthini lokho. Isho ukuthini ngomishile. Angayishika lapho kwesikhashana. But nje say understand that siManzini Wanderers kusho ukuthini lokwenza sithi ngakanganani kuba part of this vision yengwenyama cup. Ekhuluma wena uCarrot. Asibonge uCarrot ntobalekisa abantu. Asibonge kakhulu asiqale sekhutelwa sithi bayithola phakathi siyabonga. Ibuya kanye bese ishintshile ithi intindile. Si understand ukuthi bemkukudla. Ukuthi abentindile besho ukuthi intindile etsile baseshiselweni sayithatha kube ngaba sima supporters wena afaka ukuthi siyacela naso sonke isikhathi ukuthi itawusuka nje imidlalo noma ingalesuki mawuthi ekuseni uyidumisa le moto ingafuni ukuduma iyekelo ubutha abakhona kucilonga bayicilonge ungahambi ngayo ingekho sibele sidlo bayokudala ingodi. 2 seyisemgwaqweni ungalayishi inani ngedulu kwaleyo moto ngoba ngaloko iyawulahleka sisivo bese seyaphunyuka senakona lokho lokutanda ukuthi singabe mnanzi ephefumulweni kanjalo siyathi silethe ikhola phefumuliwe imithwalo semine emgwaqweni bathi imithwalo ubantu bebabhizi basitabonana kubabe bayesikolweni siyacela ukuthi nakhona lapho linani lingabi ngedulu. Yes, because mga besengedulu yakwendekela kona lokho sometimes kuqala abanyanyana ukhathi bavela ngamafastela sibe kude angaze umntwana akabange ngoba lokho bese sekusibisela emuva. Nathi esince no specs siya understand sifuna kwendeke indla siyawathi umgomo nemhambo nabo bonke ufuna kwendeke la nenhlanhla ke ngoba sihlele ebhigcene amasiko ukushona kusiyelive yikho kakhulu siyayihlonipha emasupporters emkukudla atayihlonipha. Intintile iyadlala but sithile asidlali sisho njalo sinongazayo uyabonga futhi Siyabonga Nkosi. Cha kodwa kungaba umcele nje maswayiswayi ngokubona ukuthi phela isalebithi conference nje masipesa nisasebenzisa indlela ngokubona isidingo ngeke ngaphethe inkula leyo kwakwe siyanaka nje ukuthi lamanana labantu bayathatha phela ku WhatsApp bahlale ku Facebook babe bashayela ngiyacela nje maswayiswayi lamakhe asikwenye lokho ngoba udawuluza nje ifocus kanye ukhaze impulse esitereni ukhaze soshayelisa abantu abanye ngicele ukuthi noma ngabe phela mhlawumbe nazi isikhathi sesihlahla njengoba sathi ukuthi kunesikhathi lapho kufika khona leso sikhathi sesibane magama evele asimawanazi maswayiswayi aswanazi sesifukile esitereni nangabe ubona suyadzima ngawa thola lo mawatsizi nje etibona nangabe uva ukuthi sokuziwe ngoma lapho siyacela ukuphumula thola isikhathi sokuphumula ukhweshe isitereni asihloniphele imoto nawe ihlonipha nayo iyahlonipha nayo ihlonipha futhi njalo itakuselumena bese sekubiza ukuthi sekakhaya emakhaya ngiyacela nje kusho ukuthi siyami sibaba nesolo sisekwaba kule thuba lekungena kunami umsebenzi omkhulu welive umsebenzi wonyama khapho #intindile baba neswalos sayithatha kwesikweletu kinda kile masayiswayo. Mhlambe ngeda nje qhamuka kuManzini Wanderers Football Club nakukhona simo lesibabhlungu ekhaya practically kuva ukuthi isihlobo sakho sesishonile sithola ingodi kude ebhlungu lo nje ngaloko nakufika lo mbiko loyo kulawo omunye umbiko lokuloba bhlungu kakhulu kulimadwe imoto usewheelchair kuphi kude ebhlungu lokubala njengalobo lokumcoka kakhulu asikugwementi ingodi emgwaqweni kuze sitovikela bona lo lesikhuma ngakho siManzini Wanderers family sithi nje asitinakelele sinake imoto yinhle imoto nganyela ngayisilenhle. Yes, siyabonga umlayeto sesigena kiyo sale stinda vela ngitindile. Ayaqala ama-games kusasa. Yaqala Wanderers siyayibona iyabuya kulo myaka phela yakadlala. Ingabe ilungise kanganani nalokuthi ngabe akusindo dawujaga kusasa sikhiya vele kwasaluba qoba lamadoda.
Angikwadi ukushayela ibhasi. Asikwadi ukushayela ibhasi so singawacuba siwathini la singakwazi ukushayela ibhasi. Besingekho umnyaka lophelile. Nasilapha uyayithinza na Sherman. Ukuthi khona Thembeni kube kungithi. Imanzimanras ithinza umhlaba. Ngesilungu ya impacta emhlabeni. Nangekho yona kuyabonakala. Ma-stadium revenues abonakala ngekho lwesele. Siyakalama simanzimanras start sifiyakalama. Kusomabhizinisi badudane lapha kutabona ngathi manzimanras beyikhona. Ngani sitawina nasiwina ke kuba mahala weseli ligaba esimahala weseli asengilichaze lamuhla lasuka ekubeni iWonders nayishaya abantu bese kuba mahala ke weselini masudi bekajekjelwa konke lokukhona yasheriswa kumahala nje kwamamazimambas siyabiyela ke sitatena kube mahala weselini asidlali kahle lelenye inamuzana asidlali kahle ngeke ke singadlali phinze na kahle ngala. So imadlenya ngivila advanga udaeja ngoba na usemncane advanga udanje uthi nasokuqala ukukhula bese uyabona ukuthi lo ngadwanga udangatho angeke usilungele simanzimanras ukuthi sisheshe siphume kule ngomishile. Usithembisana sive nemali abalandzeli beWonders. Ntolo mphotholoti nakudraw lapha bamemeta njengoba kumenyetwa nje bamemetana kwathi egcineni kwasebitwa lweseli ngathi sitaphume egcineni lo nyaka kule nkomishile kwayinkulumo legcwele le noma ngathi le meets nesiswati ngathi nje balanze bemanzimanras asambenzikalanga bakhona abafana lesibalanzile cheaper usendleleni lo ngikhuluma nje icimo lakho ngenanyalo siyacedzela umsebenzi nemabhala Swallows ngiyithanza i-team member bona Swallows ngithanza ukuthi nasesikhuma ngabadlali kusuke emuva abakhwakhwabali nasebonanazana kuba lula nje ukusebenzisana nabo ngiyawuthanza lo moya loyo nalamanye ama-team before ikhathi Green Mamba nayo lenye team lengithi iyabonakala ukuthi ibambisana kahle kukhona ke muhle siyaya ukwadlala naKhayelanda nayisimlanzini nalabanye bazishona langa sidabe siboostile ngane njengoba shido ukuthi sitawufaka labasha ngoba business squad lesihle kakhulu manje sisha kakhulu bese kutsala experience sesidinga ke laba ne experience to manage the game lengekhathi nadlala ibhola so angethuke maweseli anganaka ke some few games akho misidlala kabi but liyafasa libhawudo uyalibona ukuthi cha iyangena station siyethembisa simaweseli noma si-management committee from directorship structure i-technical kukhona kutawuphuma and sina coach uyadinga lo hlobo lomdlalo le. Yes umkukudla ngelo washeshwa sasikhiya la season ingabe lo yandusanga nani uyafuna ukashayela noma Mntolo ungabusaphumana kakhulu moshe bagama khona wethu khohlwa indvolente kale kwaba nje kuphandleke emehlweni ungaboni ukuthi uphandlwa yini yabona mota usushaya umva nakho abuyisele ubakana ke uwe agcuma hlale lapha kusuke kwamshaya uyamadi lo mntwana lo odlala ngoba istamba nje kwekucala lengacela ukuthi kufuna nyamati guy lo amagomo yes nemalkes ngawucela la leta khamuti kasemalkes ngathi wemariheba khona ngala ngokuthi guy ade correctional batay correctional bamendela khona fra bambukhele benamuhla ngokuthi kusasa nzambama nga6 bavele bamfakele akhona hlahla khona livingo bebeta mehlele daba kabi kakhulu nginelaka Mntolo lolubi kakhulu betimele tikhathi engcina akahambeli kahle sengibonile ukuthi yayisele la sengikhumbula naye imvengwenyama ngoba le ngwenyama ngala ngamaskishwa beja lelobofu so nje sithi sodlala akasathi sokwendekana yaloku lento lenkulu leyibala one siyasicaphela yebo sesiyathi ukuthi kule mathenda labantu awufuna emathenda ngiyalokuqala ukudlala bathola imisebenzi
ngabahonele labathela bathathe sesifikile siyamnetho sikhethe mabala sihamba siyaqalata asikhulumise umuntu kusuka nje namhlanje asisahambi singumgugudu asidla asisahambi singene emthini yebantu sesiyabona ukuthi singena kanabani la maphumela kanje awuhambisana lapha mnakethu kwesele tawuphuma libhekelile sasifaka umsadaka tawusala la nawushalaka sesibhedlela ngehle ngihayike ngeshiselwe mnakethu angifuni ikilo amajoba mengibuka angithi ke mntono nebana babukele iclub lomsini ever since nje kwaphuma lesimemo lesi yavela cala iclub concentrator kule ngonyama intintile yadlala akudlala siyathi noma siyabona because etingulete exhumana siyabona abantu baya noma ngithi bathanza beclub banako ukuthi yaphi amagoli aphi sisawukhona babuya bathi na inclub yalo seyikhiphe through badlali chuthi mhlohlolothi ngumasoso losana Hard Rock eZimbabwe phinde futhi kube nakwakhe losayinwe ngiyo Scotland eZimbabwe phinde futhi kube na John Madondo losayinwe eRichards Bay eKZN elodlala kuBetway yes emasupporters lapho athi iclub ngabe itawu survive kanjani uma sisibona lesikuso because if you check antolo ukuthi kuma wins esibenawo usizini lesishaka ko1 not uyakutshela ukuthi vele beyikhona idry emakhona esibalekele lokho noma sidliwa siluza ngabo 1 not it's only one game lapho khona saluza nga2 not mashaya nabantu bemuva balenders enangizaleni ethabankulu nalapho asishaya lokho lo shothi once sakora linye asisakhona ukukora linye sesiyaviva ngokuthi ngangene linye once bashaya linye asisakhona uequalize nomkhuhlane lo sibonile sesujovele sesulungisile emagoli asabuyile njengoba nje le first day la livulekile belikhuluma kithi ukuthi aphela lebona lento akwendeka sitastamatisa nesidiba utastamatisa noma sestamatisi ngingastamatisa mnakethu angithi ivala nga Tuesday iwindow then ngingastamatisa tasivala Tuesday ngingastamatisi and angibathembisi bathanzi bayo insizi not space ongama stakeholders ukuthi batawujabula kuhona abafanele ukubuka kuleyo mikhakha leyo ukuthi kube khona abadlali abatawufike baqinise sinaso squad futhi manje batoqinisa squad esinaso because sitawashaya amagoli sitaba nebadlali abatawuqhuba ngalethu isizini okwesibabale nazale ngonyama cup uthi umnakethu uNtofu lo wemali wesebe batawuphuma egcineni shothi tawuthoswa ukuthi ngibani usatha wona ngonyama ngoba phela shothi tawuphuma egcineni ngoba ngathi usingime tawuphuma egcineni nakhona angeke uphuma egcineni ngaya ebhasini senokuthule manje sikuyani senikhululekile ngibani utawushutha ngenkosi ngemkhathini nomabili ngoba uthi umlangendana vele ubuke egcineni so impendulo nayo udibuta ngimpendulo ntolo ngimuntu awuthatha sithombe nalomutse ngimuntu abathunisa inkolo ehlata kasomhlolo ngayingenelela leyo ndzaba leyo lokho kahle kuthi lo ngayithathi nakudlala final sithombele ngonyama kuyakuthi usithethe ngakuphi lebo sathi ngakufana ukuthi uthethele ngomishi noma usithethe ukuthi ube runner up but uyasithola lesithombe lokusho ukuthi sidabe sinayo mina kethu nesithatha lena muzane lesithombeni ngonyama hayi la ngiyithethe kanje nimbeka ngephandle asenkude ngifuna ukuthi ngapha watiko ozisadaka ngisubalwa mabe ngisadaka angisho ukuthi awendeka mabe sadaka angaphuma njalo sasamadla aphume tawe ufuna ukuthatha sithombele awatukubele phela uyayathi feeling esathile yamaqaba uphendule umntana efundofu uma ngabe wena ungaphuma nje kusasa ungakho asemlungisise mnotho ngoba ukhuluswa mnotho umfana wami ukhanza mina ngiyadenda lethu ngitati ngono ngomfundisa sisidabe sikanye mhlambe sobabili lapha kuphuma ecaleni mnotho angeke kulunge sitemine bamba angeke ungadlali kahle ngala phindze ungadlali kahle ngala akusiko iqiniso lelo lebhola so lebhola ifuna indlela okufanele
So ke sidabe sikhona khuluma Chifuko sidabe sikhona Ngathi khona. celela. No angicela umuntu. Khuluma kwakho wena yade feeling. Angicela umuntu. Nawo bantu bakhokha ekuqaleni. Cha bayekele Ndolo vele abayaphi le abakhuluma ngayo. Wena yade feeling. La uSmini netweet enayilonjwa kaLositha Palace November 2015. Ngaba wecala kuphela ama-finals 2016. Lapho khona ngafika ngithatha khona ngabuva mnanzi bayo levo. Basi nangiyaka kusilolandzelayo 2017 ngaphinze ngithola ithuba ngemali yonyaka ngashutha lesithombe esihleli sekuthi i-champion ngoba ngaphakamisa nayo futhi le-college. Ngize ngayiphinda 2018. Ngicela nje ukubonga kakhulu ku-coach lesinayo Thabo Bhodi Vilakazi ne-Isolous Empisi abanguyeli wasifaka kulama-finals omathathu wasiphakamisa kathathu. Iyawukhumbula-ke i-Green Mamba ukuthi ike yayithatha le-formation nayiqala ukuyithatha beyikhotshwa nguKaleb Ngwenya. Nyalo Kaleb Ngwenya ukimi shows Kaleb Ngwenya uyayakhe le-formation nansibayo akuboni ukuthi angeke alifunda lithuba lesibili phakamise le-formation ang-head coach nyalo u-head coach babaliswayo shows ku-2026 nithi Kaleb Ngwenya kufuna ukuthi ayiphakamisa kubantu nansibayo up-enjoy nineke nginenhlanhla ngoba le formation esikhuluma ngayo unanzibayo kakhulu yabona nakuthiwa ilanga liyakhanya nakuthiwa kufuthumele ngiyabantu kunanzi lo ngiyabafisela kumnakethu manje ngiva kuhlungu 2026 efuna ngibiyele ukuthi idini funa siphinde ngithathe kwesini ngoba kubona lesebaqala bafuna banemandlanyana sebeva ngasuthi ngendlela bayithathe kwesithathu balinganise record lethu yababuka nje la page yakho Ndolo ubafakile la bayazi bayasho bathi izanthola lithuba yasho ukuthi beyibhadiyana bawungena front bawungena ku back page bathola ukuthi baphakamisa inkomo sebeba baphakamisa yona lena yami lena ngihamba nayo le Uyaphikisa. Ndolo usibalo ngisanda ke sekuhlupha vele nje ukuthi ngidawusikhwala ngikwendile because sekamfisela ngenyanga ukuthi awine kube kusona ngemandla ekuthandaza ukuthi awine udlala nesibani Yaluthatha sibani dlala kusasa sibani kodwa kufonele Richardson ayali ngasedia Mayula Stadium siyakufisela ngesibani ukuthi uwine kusasa amen mina ngidawini phela futhi kamfisela nathi ukuthi awine angifuni ukuyithetha la deskini le nto le ngifuna ukuyithetha ensimini umgugudla ke vele yebo ngeze khathi tipile impilo ngekhathi ensimini awudingi namva kwedini bakathi uyayadi feeling yakho yale ya hayi le yebo nyalo kunebani kade bayisizo lot space sitayithatha ngishiselo Ligitsa mvale yabuko. Tengicedzile nje. Ligitsa mvale yabuko. awusiqaqisele lapho abalaleli ekhaya bese bayalahleka lapho. Ngesizwa la kusala ligitsa mvale yabuka. Kusabandeke konke. Bese liyasukuma gitsi lo gitsa muva. Silenda ndodalo. Ngizama ukuthi ningi. Ngithi ecaleni. Benda konke lokusindu. Lapha benkhona lapha nangathola abantu bani ngabukela kwase kugcine sesiyadosa ke imadleni sedlula kusasa ngicala lapho ugwaqo Siyokuthi nawuqala kusasa. yeah siqala iwendile idola ngisho lo iwendile idola but nakamthakathi kuyasa lokungithatha ngothola ukuthi ngimsombuluko lapha eMVA nakuyo draw yabayicala ngoba neswalo sokuthi iqhusho lapha eBhotweni uma teams ka Premier League ngoba wasafala bangalika national kuyakutshela ke lokho ukuthi ngeke phela siqale bese sikume kuqale nasisho kuqale ngoba vele sifika sithathe amani ukuthi ngidlala dayisa ngoba lena yebaba neswalo umnakethu ngane uthi la kwasigcineni babo usabasenangathi laba kulekwati ngakuthatha inkomishi kuphela angibani ukuthi ngabasencane lekwati ngakuthatha inkomishi akelo sanga mnotho nangubuka awulusanga mnotho thina bese sinasibona emadubana amabili sithi 2 for joy angithi nasibona imbolwane phambi somsiki
sithi inhlahla ayibhekisa ukuthi lapha siningi so kunenkulumo lo shombaba lo sobe seqalene nasekugcineni inkulumo nje iphelele yemithi ngishito kuqala hey uyabona akube ukuthi ke umnakethu sho siyalo mina incwadi enkulu eBhayibhelini uthi laba secala basekugcineni abasekugcineni abasekucaleni sho sila wabantu basekugcineni lapho becaleni laba basekugcineni ngisekela umnakethu mina ngisekela apha ngisekela abasekugcineni bathi abasekugcineni egcine bathi abasekugcineni ufuna bona le nkulumo yami ngishito uyayona le nkulumo ikhona le nkulumo ikhona sekubona ya sephakathi besengibona bengizibangani bami laba kanti bangani bami ya bangihlanganyela ngeke abaqona nakulela bakuhlanganyela sengiyabona nawe nako thunje kahle so ufise lapha Cela nje wahamba la comfort. Ya no, ngicela omunye. No, kuko konke. Asithi lolo sifisela emaswati noma siyabheka solo ayijangile ama supporters lemidlalo le. Kuko konke umcoko ukuthi ema supporters angene kuloko letinkulu. Yes. Ngoba nje ndokhulumela ishiselwe kuna 4 ama clubs. Kunembumbula lomkhulu welive kumasipala boSheriff Rosiko kuMastandi ngoba wabukelishiselo ngebhola bese sekuba neRangers lengithuma yona ngabe maybe iBees Ngolofa vele bese sekuba iSeason FC Mfana angiyadi ke bese kuba neNkweni nayo angiyadi akathi nalesizini angiyadi ningathi mina kakhulu yeah single space athi mina ngasipala ngiSheriff ngimlo ngasipala cleaner Sheriff makabacathi kahle uyadla CEO nguyelo ohlela besatini then ke uyathi na ukuthi Mastandi nguyelo uthi thatha la yethu dabo bhadala mhlaka abantu angithi kwameshiselo bonke abayisekelele imidlalo le baphume ngatontonga ayisiyo eyouth because iumsebenzi bokuthambisana emasiko shothi umsebenzi welive bonke labomkhulu emakhaya abaphume ema-stadiums bayisekele imidlalo lapha nje kusasa khona eshiselweni tabeneNkweni nezulwini pheze futhi kube neRangers FC abaphuma tonke tingane bayekhona osikana nemidlalo le futhi nesisebholeni semdzala Ndofo semdzala Bamba siseshane talent khona lapha because kunema clubs aqhama ko Super League ngoba sineka namanzi kunashiselweni kunalibombo siseshane talent lapho sibakhuphule bafana babuye la ngoba babuya ngala sifike bathole sikhwale semlonyeni lama clubs bakhona lekhangisa uchakaza khona so ngabacela bonke ama clubs onke ama clubs onke 32 lo dlala ngomishile ukuthi ema supporters class aphume ngatonke tingane siyathi nani nibethi indzaba ndabeni khona nisho ukuthi kume kanje bese sebadiputi iphatha kahle kuninza nesihlahla sibana ukuthi kunesihlahla lesikhona lamalanga imvelo ke leyo siyayathi vele ifika kanye iyajajuba ngayo bathi sijabule sibuye nganeno singabe sesilwa nabo Rafael asiphindise imithetho lebekiwe nako konke kuba ebeleliso lelikhulu lapho lebukako sasa maybe yathi seyiphelile ngomishi bese sekuthana sithombe lesibi kaphela sithi slogan intindile intindile ngosi intindile mlotho so nawe usingasho ukuthi uCEO amanzini so ngamema ke manzi nonke lesiveze siyele makhulu Yes, ngoba kumema konke nje uthanza ibhola ikakhulu balandzile emanzini Wanderers Football Club la ngishito ukuthi ngalese understand ukuthi asikadlali kahle but ngeke kulunge singadlali kahle nangala sifisile kuya eseboardroom la ko draw khona kunemkhuba leyo into lama team namnotho wendile kimi nomkhuba naswale yawenda lo mkhuba konke nje besenta umkhuba lakithi siyabafuna kuvula lo mkhuba benwenda njani singaba kumema nje nkosi yami ukuthi asiyeni sisekele lo mdlalo lo ashito umnotho media bamcoka kakhulu abantu laba because tonke lothamba ngabo ngibonga kakhulu ngikubona ngiyabona shothi vision ngoba ngiyathi ukuthi kune vision lenkulu ika Times Africa's leading integrated business partner ngafunza nama ngathi ngafundzaphi ngiyabona ukuthi kuyaphakanyiswa nase ngiyaqala
kuTaka Times kunetipopolo leti njengalethi kusho ukuthini lokho kusho ukuthi siyale first world vision yengonyama yemhlaba ngiya-understanda ke le ngaphasi ukuthi ile Africa's leading integrated business partner ingaphasanyana le ngonyama but isupporta le ngonyama babambam ngelinye liyaza leligalo lesilibonga kakhulu kaTimes nayo yonke nje media lekhona kuyaphakanyiswa because lokho kusho ukuthi mazinga lasake kuphi manje emhlabeni siyabonga kakhulu isitabu esikhona mawesele ke ayad noma ngaba khambi kahle safundzisa inanganaka eminyakeni eminingi kathi mazimandla seva ukuthi bangumsindo ebineliqala asakwendi lokho ibhola inima is a game of emotion ahla inyuka lama emotion ngokubuka kwethu but ngibona ngabo athi ngikunyuka sesibakuta sihlala phansi sekakunyukela mina ngithi ahlale phansi limavuso la sibheke enyukile kude uqala lube khona kukhombisa ukuthi bayadama nemamashaza nawo wonke umuntu lokhona ngaphandle nje lebhola akuyiphenzi kahle sekuripotiwe ukuthi sekwendeke umsindo ebholeni ikakhulu inkomishi njengale inkomishi yengonyama yemhlaba akusingonyama yelive yemhlaba bayethe sesicina ngawe Bhambo wena vele unguwe ngqongqoshe omkhulu ngwedolobha lelikhulu baba lakangwani yakhala mnotho lema balance lokusayiswayo uphinze ugcizelele kuma supporters asayi emidlalweni ukuthi iphatha kahle emgwaqweni Kodwa lo sika sasithuba ngibonge kakhulu ngicela ukusho ukuthi ngibani solo sisizela kathanda ngokusho iyabandakanywa eneminyaka lokuhle ngakho 2024 benemhlanje saphuma kuma-finals sishaywa iGreen Mamba wanot alina umadima sazwele sisho sisayithatha amaningi imfundo yasebela leyo mistake eyengaba sibathola leyo penalty bathola ligolo lokuhle-ke ngabo ukuthi ngithena ngiphuma ngalo 2024 icembu layo iGreen Mamba loyiphakamisa nangabantu omunye nomleni wabo ukuthi akufike untomacele kwayo ngonyama ngithathe sithombe ngimicele kwayo was the best pro ngonyama cup yes into enhle leyo imali emnanzi izinto lapha afisela abafowethu kwami ukuthi noma lihlelo seyiphakamsile basomhlobo kunabo bonke abantu kunanenzawo efike emnanzi kakhulu afike umkhona lacele kwayo ngonyama uyibuke buso uxoxenayo leso sprite sengonyama nesikhova lowo ungacele kwayo ngokhohlwa ngehlelwa nje lenye into ngeva nje kushisa umtimba ngabona semali ngicela ade khanza ngakafaki ngisho lebe kufakile ngoba lebe nyawo indlela nokujabula nayo umzimba ngicela leyo feeling leyo ayimphesha leli kodwa lo singithi nje ngiyabafisela abafowethu bopro ukuthi balithole manje ngibafisela eminyakeni ka-2027 lo nyaka konke kwabo ngiyabiyela uyoma as a pro uphinze uma as a champion ngiyabonga nawe ngizigecela umcela masayiswayo bithi kodwa sosakha njengoba ushintsho ukustressa phela sisebenzisa umudelo singasebenziseli ukushayela sisebenzisa WhatsApp kusuka ku-Facebook sendani but asisebenzisele ukuthi sitokona ngabhethana ukuthi nembala ibabanisolo seyinkolile seyisebenzile seyifikile lapho seyikhona ukuthi yongena ngala 16 ngicelele futhi nemusho uSpesa ukuthi lo msebenzi nomsebenzi omkhulu welive njengoba sisho ukuthi iNgonyama Cup yinhle ngoba ifike ibhende kusemasiko lokhu-ke kusho naye ukuthi kufuna sinansi impela sibebhola sikhombise ukuhlonipha sikhombise ukuthi amasiko nembala sinawo siyake ukuthi sivele sesiyafana emahiya ethu sikhona ukuthi sikhombise ukuthi nembala ebabalisolo sinayani basayani amasiko evele ngiyacela lokusebenzisa ukuthi phumani ingane nigcwale khona evele nibukele imidlalo ngalolu sonto kulaba nembrede ophene lokusho khona ukuthi nalapho kumali into obonakala ukuthi khona niyawufika kahle futhi selungile nijabulile nese-Richmond nese indlela yakho ivela nje kancane nenzehambe vele kuba kanjalo nje lokhu kuhlukile lokukhona kusebenzisa lokuthi na uphume noma nini kulo msebenzi longaba kuyakhokha nje nawo abanye wakho ngalutho ngawo bese kuphila nalaba abasekugcineni hawu angifuni ukusebenzisa ukuthi kungakhulunywa ngani lonyaka wa-2026 ngiyacela ukuthi nembala sitabela bonke kusemandleni bafana bayajima bayalinisela kukhosha bayasebenza bayalungiselela
khale ngibonye opportunity yakho lena ngikhuluma nawe lenyaka wangizwe opportunity yakho uzuyisa sebesibili nenkomishi wayigcina isesekuqina manyalo sokubhaliswa lezi ithathe ngabhaliswa lezi ubinise konke ifakani nawe ukhona uzoyiphakamise amajani waqhubeka nayo ndothola thuba emaceleni wesilo khale kuyawumile phansi izinto amasayiswayo abenjalo kuspensa asendeni ngophela ukuthi sabe siye emhlabeni esiphephile kilimasayiswayo kuspensa. Asibonga kakhulu ku-Pro, sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu kwababukeli bethu e-Times of Eswatini Sports Show sekuqala kithi seNgonyama Cup itindile azidlali kuyadlalwa. Kuthi amatutshane ngitawujoyina abalingani bami Ntobayise KG Gwebo bana Nimrod George Dlophe sitawubuka kahle ukuthi lama games emenjani sinikeza le fixture. Sibonga ku-Pro. Thank you so much.